Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @radio yacu. Naho waeshatu radio yacu voa.com ni site musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi Cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha niwe ugiye kumfasha muri iki kiganiro. Naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma, n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranyo aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Je mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Buri munsi saa 10 hano ku ijwi ry'Amerika ni ikiganiro muri Sanga. Ndavuga kuri programme z'ikinyarwanda n'ikirundi, dore ko ijwi ry'Amerika ifite ari radio ikorera mu ndimi nyinshi. Uyu munsi rero turavuga ku byerekeye iki? Turaganira ku byerekeye abageze mu zabukuru. Iki cyiciro gifatwa mu buryo butandukanye hirya no hino ku isi ukurikije impamvu zishingiye ku muco n'iterambere ry'abayituye. Ariko tugarutse mu karere k'ibiyaga bigari, u Rwanda n'u Burundi bibarizwamo, ubundi mu muco w'abatuye ibi bihugu uko umuntu akura ni nako akuze icyubahiro mu baruta no mu muryango mugari abarizwamo. Yemwe n'igihe iyo kigeze akava kuri iyi si agumana icyubahiro ubundi mu muco niko byabaga bimeze, ndetse ugasanga hari abavuga bati abavuye kuri iyi si bakuze baba bafite n'ubundi bubasha, baba badafite iyo ari bazima. Niyo mpamvu hari imvugo usanga abantu bagira bati abakurambere bakwishimire n'ibindi n'ibindi. Mu bindi bihugu ariko hari aho usanga umuco w'uko umuntu akura ugasanga aragenda ahubwo atakaza ijambo, ugasanga aragenda atakaza igitinyiro n'icyubahiro ugereranije n'uko yari ameze mu busore bwe. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi rero turibanda ku mibereho y'abageze mu zabukuru mu Rwanda. Turabaza tuti hari ibibazo byihariye basangiye umuryango mugari babarizwamo utazi cyangwa utitaho? Ese bashobora gutanga ibitekerezo cyangwa umusanzu wabo mu muryango mugari bikitabwaho ku rugero rumwe n'iby'abandi? Ni izihe ngorane se bafite muri iki gihe wenda umuryango utitayeho n'ibindi? Nibyo tuganiraho rero uyu munsi. Niyo mpamvu twabatumiriye Bwana Eli Mugabo w'Ishema washinze umuryango Nsindagiza ukorera ubuvugizi abageze mu zabukuru. Bwana Mugabo w'Ishema, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Madame Niyonsenga Françoise ushinzwe ubusabane hagati y'abakiri bato n'abageze mu zabukuru muri uwo muryango. Madame Françoise, nawe ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Reka duhere kuri iryo jambo abageze mu zabukuru. Ndabaza Bwana
Mugabo w'Ishema, harya buriya abageze mu zabukuru ni bande? Umuntu yatangira kuvuga ko ageze mu zabukuru mu kihe kigero, kuva ryari? Murakoze cyane. Hari igihe icyo kibazo kiragorana kuko na n'uyu munsi isi imaze igihe, abayobozi benshi, umuryango w'abibumbye amaze igihe bajya impaka kwibaza ngo ugeze mu zabukuru yaba ageze mu kihe kigero. Ariko kimwe cyo bagasanga icya mbere hari ibintu byinshi bizamo, ntabwo bavuga ku myaka gusa kuko binajyana n'uko umuntu yabayeho n'ahantu hatandukanye. Ariko kugeza ubu nibura bamaze kumvikana ko nibura imyaka 60 aribwo wafata ko umuntu ageze mu zabukuru, nubwo hari ibihugu nyine umuntu agera no kuri 75 gikomeye kubera ko yabaye ubuzima bwiza. Hakaba n'ahandi ubona kubera imibereho umuntu ku myaka 40 usanga yaranashaje rwose, kuri 45 ugasanga umuntu afite umwuzukuru, ku buryo umuntu ufite umwuzukuru ntabwo byoroshye kuvuga ntabwo ageze mu zabukuru. Ibyo rero bituma iyo ugendeye ku myaka bigwana, ariko nibura dufatira kuri 60 niyo myaka yumvikanwaho n'umuryango w'abibumbye kugeza ubu. Ariko mu Rwanda dufata imyaka 65 kuko ari nayo myaka nibura ubu ngubu umuntu ashobora kujyaho mu kiruhuko cy'izabukuru. Tukiri rero kuri icyo ngicyo cyo gusobanura iby'abageze mu zabukuru, hari n'igihe ndabaza Madame Françoise, we ushinzwe ibyo by'ubusabane hagati y'abakiri bato n'abari mu zabukuru, hari n'igihe usanga mu bana, sinavuga abana ariko hari abakiri bato batarageza n'iyo myaka, ariko ugasanga bashimishijwe no kwitwa abazehe cyangwa se muzehe runaka cyangwa umukambwe kandi ari umwana w'imyaka 35. Ibyo nabyo mujya mubibona Madame Françoise? Kenshi dukunze kubibona cyane, aho abari mu kigero cy'imyaka mitoya bakunze kwiyita abasaza n'abakecuru, ariko kenshi ibyo tukabifata muri rwa rwego rwo kwifuza gukura no kugira ibitekerezo nk'ibyo babonana abageze mu zabukuru. Reka rero noneho tugaruke mu murongo w'ikiganiro nyirizina. Nsindagiza, Bwana Mugabo w'Ishema, watekereje ute gushinga umuryango Nsindagiza, umuryango twavuze mu kiganiro dutangira ikiganiro ko ukorera ubuvugizi abageze mu zabukuru? Wenda uraza no kutubwira ibindi uwo muryango ukora, ariko icyo gitekerezo cyaje giti? Murakoze cyane. Umuryango Nsindagiza mu gutangira nakoraga mu miryango itari iya leta, cyane cyane mpuzamahanga, imiryango ikorana n'abana, ikorana n'urubyiruko, yita ku bagore ndetse n'abafite ubumuga. Ubwo muri icyo gihe niho nagendaga ndeba nka za gahunda zose zikorwa, porogaramu zitegurwa, inyigo zibaho, ugasanga abantu barimo kureba abantu bari mu cyiciro cy'abana, ni ukuvuga kuva umuntu asamugeza ku myaka 18, abandi bakita ku rubyiruko ko bavuga ngo ni rwo mizero y'ejo, ubundi bakavuga abagore kubera ko birumvikana biterwa n'icyo umuryango w'abibumbye ushyize imbere, bityo buri gihugu nacyo kikaba gifite inshingano yo kuzishyira mu bikorwa. Iyo bagiye kuzishyira mu bikorwa ni uko n'abafatanyabikorwa batandukanye, imiryango mvamahanga, umuryango w'abibumbye bashoramo n'imari kugira ngo bibashe gutera imbere. Ubwo rero nagiye mbona ukuntu imibare myinshi igenda ikagarukira ku myaka 49, noneho ugasanga kuva ku myaka 50 kuzamura nta makuru anahaboneka, nta kintu kibateganirijwe. Rero abakozi ibitangaza bakageza ku myaka 59, ariko ubundi akenshi 49. Maze kubona bimeze gutyo, niho nakomeje kwibaza ngo ariko ko twita ku bakiri bato, tukita ku rubyiruko, bakazamuka baba ari abagore, tugakomeza nyine kujya ku myaka 49 cyangwa 59, abo bantu nyuma y'icyo gihe bigenda gute? Tubateganiriza iki? Kubateganiriza iki? Ntabwo tuba turimo gutekereza ibyo kubafasha nk'uko abantu babitekereza ngo babone ibyo kurya, ibyo kwambara, aho kuba ibyo nabyo birimo kuri bamwe baba bafite ibibazo byihariye by'ubukene. Ariko hari no kwibaza ngo dufitemo abaganga, dufitemo abanyamategeko, dufitemo abarimu ba za kaminuza, dufitemo abantu b'abahanga mu bintu bitandukanye. Ese iyo ageze nko mu kiruhuko cy'izabukuru, uyu muntu ateganirijwe iki kugira ngo akomeze kuba uw'umumaro, yo kumva ntacyo amaze? Ni aho ngaho twatekereje yuko
ari byiza ko hatekerezwa n'iki cyiciro, ariko noneho tunareba uburyo abantu bakiri batoya atinya kugera mu zabukuru pe. Abantu yumva arimo kugenda imyaka yiyongera ukabona arahahamutse, noneho hakaba kwibaza ngo kubera icyo abantu barimo gutinya kugera mu zabukuru. Mu gukomeza kuganira nabo ugasanga iyo umuntu kugera mu zabukuru yumva ntabwo azemererwa kubona akazi, nta muntu uzaba ahantu hose urabona ko ubuzima busa n'ubuhagaze, akanatangira kumva atekereza yuko urupfu rumwugarije kurusha abandi bantu. Yajya gusaba nk'inguzanyo mu kigo cy'imari muri banki ntibamwemerere kubera yuko bumva yarangiye ejo azaba yapfuye. Yajya gusaba nka asiranse cyangwa se ubwishingizi mu kwivuza cyangwa se bw'ubuzima, ugasanga ntibamwemereye, banamwemerera bakamuca amafaranga y'umurengera atanabasha kubona, noneho ukabona koko bafite ikibazo. Icyo ngicyo rero gituma turimo kwibaza ngo ni iki twakora kugira ngo abantu bakiri batoya batangire kwitegura izabukuru hakiri kare, ariko n'abageze mu zabukuru bakomeze kuganiriza abakiri bato kugira ngo banabahe umurage mwiza. Naho rero twatekereje gutangira umuryango Nsindagiza kugira ngo dukore ubuvugizi ku bw'abantu bageze mu zabukuru, ariko n'abakiri bato kugira ngo bitegure izabukuru bazagiriwe neza, ko mu Kinyarwanda bavuga ngo akabando k'isi gacibwa kare kakabikwa kure. Icyo ngicyo nicyo twatekerezaga mu by'ukuri, none bigakubitiraho yuko nk'ubu mu rwego rw'umuryango w'abibumbye aramutse ariho mpereye, ubu ngubu ntabwo wasa nta masezerano mpuzamahanga ariho ku burenganzira bw'abageze mu zabukuru. Hariho amasezerano menshi ariko bo ntayahari. Mu rwego rwa Afurika, umuryango w'ubumwe bwa Afurika hari ibyo bagerageje gushyiraho amasezerano y'inyongera ku burenganzira bwa muntu mu bageze mu zabukuru, ariko n'ubu ngubu ibihugu bya Afurika ntabwo birimo kwitabira kuyasinya, hashize imyaka 6. Wagera mu gihugu cyacu muri icyo gihe nta politiki yari iriho, nta gahunda zari ziriho mu by'ukuri, ariko turashima ko nibura uyu munsi ubu ngubu hariho politiki y'igihugu y'abageze mu zabukuru. Hari u Rwanda rwanasinye, rwashyize umukono kuri ayo masezerano ndetse ruranayemeza. Ubwo turacyategereje ibindi bihugu nabyo ko byayemeza. Ubwo rero ni aho ngaho twavuze ngo reka dukore ubuvugizi ari mu gihugu cyacu, dukore ubukangurambaga ku bakiri bato be gutinya ko n'icyiciro buri wese w'umunyamahirwe azageramo, ariko tunafatanya n'indi miryango itandukanye hirya no hino ku isi, dukomeze dukore ubuvugizi kugira ngo habeho amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira n'imibereho myiza y'abageze mu zabukuru. Nk'uko umuryango Nsindagiza watangiye, tuwutangira mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2014, kandi turimo kwishimira irimo kugenda bigerwaho kugeza uyu munsi. Ni umuryango ntabwo ari uw'abageze mu zabukuru, ahubwo n'umuryango w'abageze mu zabukuru n'abakiri batoya, bose bafite umutima wo gutuma izabukuru haba ahantu buri muntu wese yagera yifuza, kandi twese tugatazana ishema. Murakoze. Turaza gukomeza wenda tugere kuri ibyo uvuga mumaze kugeraho mu kanya, ndetse turaza no kujya ku mirongo ya telefone tuze kwakira Rukundo na Twagira heza, ariko reka babe bihanganye gatoya. Mbanze nje kwa Madame Niyonsenga Françoise. Bwana Mugabo w'Ishema yaragize ati tuganiriza abo bakiri bato tukabashishikariza gutegura izabukuru zabo, tukababwira ko icyo gihe kizaza, ariko nanone kare yaragize ati nta muntu ushaka kumva yuko azasaza. Wowe ushinzwe ubusabane hagati y'abakiri bato n'abageze mu zabukuru, icyo ni ikiganiro usanga kikorohera kugirana n'abantu bakiri bato biyumvamo ubuto, biyumvamo imbaraga za gisore cyangwa za gikumi? Murakoze cyane. Iki kiganiro akenshi ku ntangiriro ntabwo kiba cyoroshye, ariko kubera ko muri Nsindagiza bimwe mu bikorwa dukora harimo ubukangurambaga, tugerageza kugenda dukangurira urwo rubyiruko, abakiri batoya kwegera abageze mu zabukuru. Nanone kandi tukagenda kwegera abageze mu zabukuru tukabakangurira gutinyuka abana babo bakiri batoya n'urubyiruko, bityo uko tugenda dutinyura buri ruhande hakabaho kugenda begerana bakaganira. Mbere na mbere duhera ku bana bacu mu miryango yacu, tukagirana nabo ikiganiro, tukabereka ba nyirakuru, tukabereka ba sekuru, na ba sekuru nabo tukabegera tukababwira abana babo
uko tugenda tubegera niko ikiganiro kigenda cyoroha, hakabaho ibiganiro bisanzwe, ubusabane, gukina, kwigishanya, kubwirana inkuru za kera, kubwirana inkuru z'urubyiruko, inkuru z'abakiri batoya, ugasanga buri wese uko agenda akururwa n'uburyohe bwabyo afite umutima wo kwegera undi, ikiganiro kikagenda cyoroha kandi kikabaho ari cyiza. Ikindi dukora ni uko muri ubwo bukangurambaga twifashisha ibijyanye n'itangazamakuru ritandukanye, hamwe no kumva iryo tangazamakuru kuri radiyo, kuri televiziyo, ku binyamakuru, buri wese akagenda yumva yuko akeneye ikindi cyiciro. Niba ari urubyiruko, niba ari ukiri mutoya, akumva amakuru y'abageze mu zabukuru, bikamutera imbaraga zo kumwegera. Niba ari abageze mu zabukuru bakumva ibikorwa by'urubyiruko, nabo bikabatera imbaraga zo gukenera urwo rubyiruko. Ikindi dukora ni ibiganiro bihuza abageze mu zabukuru n'abakiri batoya. Iyo ibyo biganiro bibayeho, akenshi bikorerwa mu matsinda, bituma buri wese yibona mu wundi, buhoro buhoro bikagenda byoroha, ukabona barasabanye, ukabona barakundanye, ukabona mu by'ukuri duhereye kuri ibyo biganiro hari impinduka zigenda zibaho. Reka iki kiganiro rero tugisangiye n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, muraza kunyemerera nge nambuka gatoya mfate ku mirongo ya telefone twakire Twagirayezu Marcel. Mwiriwe neza Edi. Komera cyane Marcel, ngewe ndi Mutagoma ntabwo ndi Rwema. Sorry. Ni ukuvuga ngo n'abatumirwa ndabasuhuje barakumva, ariko icyo nshaka kubabaza, hari ikibazo mbaza Françoise, ariko reka mpere ku cyo mbaza uyu mugabo. Ndashaka kumubaza uyu muryango yitwa Mugabo w'Ishema Eli. Pardon? Yitwa Mugabo w'Ishema Eli. Yego, Mugabo w'Ishema, izina ryari rintorotse. Ni ukuvuga ngo ndashaka kumubaza, ngewe ndi i Kigali mu Rwanda, hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko. Atubwiye yuko umuryango Sindagiza watangiye muri 2014, ariko kugeza magingo yanjye niho mwumvisha mu matwi yanjye. Sinzi niba sinzi aho bakorera, ubwo arahatubwira. Hanyuma ibyo bakora yavuze hanini ko ari ubusabane, ariko ikibazo nshaka kumubaza gishingiye kuri iki. Ubu muri iyi minsi aravuga ko ategura urubyiruko kugira ngo biyumvemo no guteganyiriza ubusaza bwabo, ariko mu rubyiruko rwo mu Rwanda sinzi niba n'ahandi ariko bimeze, hari imvugo yitwa nta myaka ijana. Nta myaka ijana, mbese nta kurama, icyo ufite kirye ugitsembe. Abantu b'urubyiruko benshi babaye bambara ubukeye kubera iryo jambo ngo nta myaka ijana. None nkabaza Mugabo w'Ishema, uyu munsi birakorohera guhuza urubyiruko rwamaze kwiyumvisha ko nta myaka ijana, ku buryo ushobora kurutegura rugasangira ibitekerezo n'abo basheshe akanguhe dufite? Ikibazo cya kabiri muhaza mbere yuko njya kuri Françoise, mu minsi yashize hajyaga hategurwa imikino y'abasheshe akanguhe bari hejuru y'imyaka 45, umupira w'amaguru, volley, bitewe n'iyo bakina. Ndabyibuka nari nkiba mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngororero, ugasanga imirenge hari ukuntu bateguye amarushanwa y'umupira, bagahurira ku kibuga runaka. Icyo gihe byakundaga kubera i Muramba ho mu karere ka Ngororero, ugasanga imirenge ya Matyazo n'iya Hindiro byahuye biratsindana, noneho rwa rubyiruko tugasa nk'abahuye aho ngaho. Mu bukangurambaga mukora, iyo mu gukora bahuzwa n'imikino nk'iyo, nyuma hagatanga ibiganiro, cyangwa mubasanga mu isoko, ese mubasangayo. Hanyuma ikibazo rero niho mbaza Françoise, ari nacyo cya nyuma. Françoise, mutubwiye yuko ubukangurambaga namwe mukora mu rubyiruko gishaka gusa nk'icyo mbajije Mugabo nake. Ni ukuvuga ngo ndashaka kukubaza, uyu munsi ubukene butuma urubyiruko rujya gushakisha amikoro hirya no hino, ku buryo noneho kubera imiryango igihugu cyacu giherereyemo, wisanga umwana yambutse mu bihugu duturanye ku myaka 16 atakifata ibyangombwa, deja yageraho yabona ubuzima no kugaruka akabura, bikarangira yagaruka akuze afashe imico y'ibihugu yagiye arapagasiriza amashakiramo ubuzima,
kubera ko mu Rwanda gutekesha umwana bitakiri itegeko, guha umwana ari uburenganzira bwe bigatuma umwana ajya kwihigira. None Françoise, ni gute muhuza abana bafite imico itandukanye bakuriye ahantu hatandukanye mukabahuza n'abasaza, kandi rimwe na rimwe ugasanga abana bafite inzigo y'uko ababyeyi babo babimye, wenda ngo barabigishije noneho abana bigisha bikarangira babuze akazi, umwana akarangiza mayini yitwa ati sinda guha narakwigishije. Françoise, ibyo bintu mubivuga gute? Ese ntabwo biraborohera ku buryo urubyiruko rwisanga mu bitekerezo n'abasaza, kandi harimo ako kuvuga ngo data araminda kwihigira, umwana afite imico akuye Tanzania, undi afite iyo akuye Burundi. Iyo mitekerereze yabo bombi murabihuza bikabashobokera bikaborohera? Ni ibyo bibazo bitatu nari mfite, muradusubiza. Urakoze Marcel. Reka nsabe Rukundo Yves yihangane gato kuko ubajije ibibazo byinshi. Reka yihangane agume ku murongo, tubanze duha umwanya abatumirwa bacu bagusubize. Marcel, duhere kwa bwana Mugabo w'Ishema Eli, ingira ngo ibibazo bakubajije wabyumvise. Yego, murakoze cyane. Abajije ibibazo byiza. Icya mbere, iyi mvugo ngo nta myaka 100 ni imvugo imaze kumenyerwa, ariko ni imyaka biterwa n'ubwihebe. Biterwa n'ubwihebe kuko uyu munsi dufite abantu benshi barimo kurenza imyaka 100, kandi njye ndimo gutekereza ko unakurikije amizero y'ubuzima cyangwa se icyizere cy'ubuzima mu Rwanda kirimo kugenda kizamuka cyane, kuko urebye nko mu mpera za mwaka wa 1947 twari kuri imyaka 27 n'ibice. Muri 2002 twari ku myaka 49 n'ibice, ariko ubu ngubu turimo kuvugana icyizere cy'ubuzima mu Rwanda kigeze ku myaka 70. ni ukuvuga ngo ni impuzandengo, ari abapfa bakivuka bakenyuka bafite imyaka 10 n'ingahe, ukagereranya n'abo ngabo bageza ku myaka yindi yo hejuru, ubu ngubu ikigereranyo n'imyaka 70. Bigaragara rero ko umuntu afite amahirwe yo kubaho imyaka myinshi, ariko nanone umuntu ashobora kutabaho imyaka 100. Ibyo ni byo turimo kubwira urubyiruko, niyo naba afite imyaka 5 yo kubaho, ese imyaka 5 mfite yo kubaho yo nzayibaho gute? Cyane cyane ko ntawe ubizi. Icyo dukora ni ugukangurira urubyiruko kumenya yuko umuntu ashobora kubaho igihe kirekire gishoboka. Umuntu ntabe ari ukuvuga ngo ndarya none bishire, ngo ndarya ubuzima, niko bakunze kuvuga. Ariko birumvikana ko guhindura imyumvire ntabwo ari ibintu byoroshye. Icyo nicyo kibazo, baje guhindura imyumvire ntibyoroshye. Ni nk'izi ngizo Françoise yavugaga, tugerageza guhura abakiri bato, abageze mu zabukuru, abari mu myaka yo hagati, noneho bakagenda baganira. Turumva bizafata igihe, ariko hari abagenda bumva, kuko ubu ngubu muri iyi minsi, mu rugero twari tumaze iminsi turimo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abageze mu zabukuru, ariko wasangaga urubyiruko rutangiye kuza bagatangamo ibiganiro, bakabaza ibibazo, ugasanga biteguye gukangura abandi. Iyi ni imvugo rero urakoze cyane, kuko turiye twongera kuyamagana, kuko iyo umuntu avuze gutya uba wumva mu by'ukuri ni icyizere gike cyane, bituma abantu baba banezwe bakanga gukora, ndetse bakabaho bihebye ku buryo ashobora no gupfa imburagihe nk'uko baba babitekereza, kuko bumva nta gihe afite imbere. Ikibazo cya kabiri kijyanye n'imikino yahuzaga abantu bageze mu zabukuru, na n'uyu munsi iracyahaba ahantu hamwe na hamwe. Icyo nababwira mu bintu twakorewe, wenda biratuma ngenda nsubiza n'ibibazo bimwe na bimwe byari kuza nyuma. Impamvu yatumye dukora ubuvugizi kugira ngo habeho politiki y'igihugu y'abageze mu zabukuru, dushimira leta ko yayishyizeho, ni uko hariho ibikorwa bitandukanye hirya no hino mu gihugu, ariko nta n'umwe uziranye n'undi, ntawe uzi ibyo undi akora, bidafite umurongo. Ariko bamwe na politiki, kuko irimo ibyo ngibyo byose, harimo ubukangurambaga, hari ibijyanye n'ubuzima, hari ibijyanye n'imibereho myiza no kurindwa ihohoterwa, hakabaho n'ibijyanye n'ubusabane hagati y'abageze mu zabukuru n'abakiri bato. Ubwo rero iyi politiki yashyizweho kugira ngo habeho ikurikiranabikorwa, ibyo byose biba, habeho kubihuza, kugira ngo umwe n'abari mu burasirazuba, undi mu burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru n'umujyi wa Kigali, habe hari gahunda zisa, kandi abantu bose bajye banagerageza guhana amakuru, ku buryo ibyiza bikorerwa hamwe binakorerwa ahandi. Ubwo rero nicyo navuga, hari aho bikorerwa, ariko biracyari bike cyane, cyane cyane ko nta miryango iraboneka myinshi yita ku bageze mu zabukuru, nta bantu baraboneka babitera inkunga, na leta ntabwo irabona mu bushobozi muri gahunda zabo, ntabwo yari yagaragara mu by'ukuri kuri ibi ngibi bijyanye n'ubusabane no ku n'ibindi bya siporo n'ibindi byo guhuza
abantu bageze mu zabukuru n'abakiri bato, ariko hamwe n'ishyirwa mu bikorwa by'ipolitiki byose turimo kwizera ko ibikorwa byiza bigiye hirya no hino bigiye guhurizwa hamwe, noneho bitume na bamwe bigira ku bandi, nk'uko abantu bavaga iburasirazuba bakajya kwigira iburengerazuba bakajya mu majyepfo, amajyaruguru hose. ubwo rero ni gahunda n'ubu ngubu twumva zigiye kuza mu gihe kiri imbere, ubwo tuba dutangiye gushyira mu bikorwa iyi politiki, ariko ibyo bikorwa birahari hirya no hino bitandukanye. Turakoze cyane. ni ukugerageza mugasubiza mu magambo ahinnye kugira ngo dusangire ijambo. Reka tujye kwa Madame Françoise Niyonsenga, nawe hari ikibazo bari bakubajije. Yego, murakoze. Umuvandimwe wabajije iki kibazo yabajije ikibazo cyiza, ariko ndagira ngo nihute musubiza. Twibuke mbere na mbere ko umwana avukira mu umuryango niryo shuri rye rya mbere yigiramo ibintu byinshi kandi byiza bizamufasha kuba hanze akabasha kubana n'abandi. Rero iyo umwana yarerewe mu muryango agatozwa umuco n'indangagaciro, iyo igihe kigeze ko asohoka akajya mu ishuri akajya gushakisha ubuzima hanze y'umuryango we, hanze y'igihugu cye, twizera yuko aba agiye afite umuco umuranga, indangagaciro. Icyo gihe iyo yigishijwe neza agatozwa neza, ntabwo tugira ikibazo cyo guhuza ibitekerezo n'umuco, kuko aba yararezwe akarerwa mu muco w'iwabo, akarerwa mu mibereho y'iwabo. Iyo agarutse cyangwa se yenda tumukeneye biratworohera, kuko hari umuco mwiza tuba twaramutoje. Rero ahangaha ntabwo bitugora cyane, kuko umwana w'umunyarwanda warezwe neza akajya gushakisha ubuzima, amafaranga i Burundi, Tanzania, Kenya, ndetse akajya no mu mahanga, iyo agarutse tubasha kwakirana kubera ko hari ururimi tuba duhuje, hari imvugo tuba tuziranyeho. Ntabwo bitugora kumuhuza na sekuru cyangwa na nyirakuru, ntabwo bitugora kumuhuza, kuba twamuhuza na nyina cyangwa se wamubyaye n'umuryango. Ikindi kandi twakwibuka, birakwiye yuko habaho umuryango ukongera ukiyubaka mu buryo bw'umuco n'indangagaciro, kugira ngo nubwo hagenda habaho izo mpinduka z'ubukene zituma umwana ajya gushakisha ubuzima ahandi, igihe agarutse mu muryango, wa muryango wiyubatse uhagaze umeze neza, twubaha nk'umuryango nyarwanda, bitazamugora kubaho no kuwubanamo. Ndagira rero ngo nsubize mugenzi wanjye wabashije kiriya kibazo, ngo dushingiye ku muco n'uburere bubera mu muryango, ntabwo bitugora kuba abana bakwicarana na ba se na ba sekuru bakaganira, bagahuza ibitekerezo, bagahuza imvugo, bakumvikana. Birashoboka cyane ko yenda iminsi aba amaze hanze hari icyo yaba yarahinduye, ariko iyo agarutse iwabo mu muryango, bya bindi birongera bikagaruka, akabasha kwihuza n'umuryango we mugari. Murakoze. Madame Françoise, tugushimira nawe kuri icyo gisubizo utanze. Reka twambuke nanone tujye ku mirongo ya telefone, twakire Rukundo Mustar Yves, ikaze mu kiganiro muri Isanga. Murakoze cyane, ndabaramukije. Ego, kandi wakoze kwihangana, komeza utubwira aho uherereye, ubaza n'ikibazo cyawe, uvuga n'uwo kibaza kuko abatumirwa dufite ni babiri. Ni amahoro cyane, ndi mu gihugu cya Kenya. Nta ikibazo nashaka kubaza. Ubwa mbere hoho navukiye mu gihugu cy'u Burundi, nashaka kubaza ese abo bantu bashinze iyo ntuze, bashinze umuryango witwa Nsindagiza. Uwo muryango bashinze bagashima guhuza abo bantu bageze mu zabukuru, na cyane cyane bakabafasha kugira ngo bashobore kubaganiriza, babahe ibyizigiro. Baba bakorera mu gihugu cy'u Rwanda gusa cyangwa no mu bindi bihugu, ndavuga nko mu Burundi baba bahari? Ako bashobora kuhagira ko muri kano kanya bakansubiza. Ikindi nacyo nashaka kumenya, nashaka kubakeza cyane kubera ko ni ikintu kidasanzwe. Abantu benshi bageze mu zabukuru rimwe na rimwe usanga bageze ahantu baca bigunga, bakabona ko menga baratereranwe rimwe na rimwe n'imiryango yabo cyangwa ibihugu barimo, ugasanga ntibibitaho. Ndavuga hari ahantu hamwe nagenda abona bavuga ngo abageze mu zabukuru basinyiwe amafaranga ya n'aya bagiye kuza bararonka buri kwezi, ariko amakuru nagenda aronka nuko kenshi batayabaha.
ako kantu bavuga ngo bazoza barabaho, ugasanga ibyo bihugu ntibigatanga. Kandi iyo abantu bageze mu zabukuru usanga bari bafite ubuzi bakiri bato, ubwo buzi bwarahagaze, ugasanga ibintu byabo byabaye nabi kabisa, ubuzima barimo ntibuboroheye. Ariko nashaka nshimira abo bantu bagize icyo kintu cyo gushyira abo bantu hamwe ko n'ikidasanzwe. Ikindi ndavuga ko abantu bageze mu zabukuru n'abantu beza, natwe nk'ugwaruka twari dukwiye kwigira, kuko nanjye ubwanje hari amajambo abantu bageze mu zabukuru bagiye barampa nk'impanuro, ko nje ndabakunda cyane. Ndanezerwa iyo ngize amahirwe yo guhura n'umuntu ageze mu zabukuru tukaganira, usanga bafite ibintu byinshi dushobora kubigirako. Hariho imigani myinshi bagenda baraducira, hari impanuro nyinshi baduha, ugasanga ni ibintu nyine bidasanzwe, bashobora kuducira inzira. Rero ndabakeje cyane, ndanabifuriza kubandanya bakora icyo gikorwa, mbere n'Imana ibandanye bashyigikira. Urakoze Rukundo Yves aho ngaho muri Kenya. Mukomere, reka tureke abatumirwa bagusubize ikibazo wari ubajije kijyanye no kwibaza niba uyu muryango uri mu Rwanda gusa cyangwa hari n'ahandi uteganya kugera cyangwa se wamaze kugera, n'ibindi bibazo babajije ngira ngo wabajije babyumvise. Reka tujye kwa Bwana Mugabo w'Ishema Eli. Murakoze cyane. Kimwe cyo ndagira ngo nshimire umuvandimwe kubwo inyunganizi avuze mu gusoza, icyo ngicyo tuba dukeneye. Arakoze cyane. Ikibazo yabajije mu by'ukuri ni ikibazo kibaza ngo umuryango ese ukorera mu Rwanda gusa cyangwa ukorera no mu bindi bihugu. Uyu nguyu ni umuryango nyarwanda, kugeza uyu munsi ukorera mu Rwanda gusa, ariko mu gihe cyashize twabonye hari ikibazo duhuriyeho n'ibindi bihugu, bituma hari abo tuvugana kugira ngo dutangize umuryango cyangwa se ihuriro ry'imiryango ikorana n'abageze mu zabukuru muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ubwo rero twari twahuye mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2020, ariko nyuma ntabwo byakunze kubera ikibazo cya korona cyatumye tutongera guhura. Ariko hari imiryango igeze ku 8 twari twahuye, tuhurira Huye mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo dutekereze uko twakorera hamwe, dukomeze kuzamura ijwi tw'abageze mu zabukuru mu Rwanda, mu Burundi ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo buryo dushaka gukora twihuza n'indi miryango igiye iriho, ntabwo ifite imbaraga, ariko niba ngo twese twifatanije hari icyo byatanga. Murakoze. Murakoze. Reka nanone twambuke tujye gufata Nsabimana Daniel, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane kunyakira. Uherereye he? Ikibazo cyawe kavuga n'uwo kibazo. Mperereye i Nyamasheke Ruharambuga, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda nk'uko bisanzwe. Nanjye nk'uko mugenzi wanjye yaravuze, ndagira ngo nshimire abo bantu batekereje gushinga uwo muryango wita ku bakuze. Rwose abakuze ni ishingiro ry'ubwenge n'ubumenyi. Ndagira ngo rero mumbarize uwo nsindagiza mu by'ukuri uwo muryango ko bisa naho ari mushya mu matwi y'Abanyarwanda bamwe na bamwe. Impamvu mvuga Uganda ni uko usanga mu bice by'icyaro nk'aho mperereye nk'aho iyo nsindagiza ntago tuyibona rwose. Nimba ari gahunda ya leta sinzi, ariko ubwo baradusobanurira. Ikindi nagira mbaze, abantu bayijyamo ni abameze batese, ni ukuba ageze mu zabukuru gusa cyangwa hari izindi kriteriya bagendera? Murakoze cyane, murakagira amahoro. Abasaza bacu bubahwe, abakuru bubahwe. Ndagira nshima rwose abo bantu batekereje neza, tubariye. Murakoze. Ramba Daniel, komera cyane. Amahoro. Bwana Eli rero cyangwa se Madame Niyonsenga, murabyumvise ko avuga ati muri hehe ko tutababona, ubundi nsindagiza n'iyabana. Arasa mu by'ukuri n'ubabwiye ati ngaho ni mudusobanurire. Eli? Nsindagiza nk'uko twabivugaga, ntabwo nabona umuryango muto cyane kubera ko imyaka ibaye 8, ariko mu by'ukuri ntabwo ari umuryango uri wagira imbaraga. Ntabwo twari twagera ahantu henshi mu gihugu. Tumaze kubamo kugeza ubu ngubu turi mu turere 5 nubwo dukora mu rwego rw'igihugu. Ahubwo cyakora reka mubwire ngo asonga hisiwe, kuko mu hantu dutekereza hazakurikiraho tumaze iminsi dukorana imishyikirano n'abantu bari i Nyamasheke. Biragaragaza ko muri iyi minsi iri imbere tuzajya gutangizayo itsinda ry'abageze mu zabukuru n'abakiri batoya. Naho ku bantu baza muri Sindagiza twavuze ko
uyu nguyu ni umuryango uhuza abakiri bato n'abageze mu zabukuru, kuko twe twemera ko izabukuru ari urugendo umuntu atangira kuva agisamwa kugeza ashaje. ubwo rero ari abakiri bato, ari abageze mu zabukuru, ari urubyiruko, bose barakirwa muri Sindagiza, kuko buri wese akeneye gusindagiza undi. Mu Kinyarwanda baravuga ngo hari indi ebyiri, ndinda mubyeyi na ndinda mwana wanjye. ubwo rero bituma twebwe twese duhamagarirwa cyangwa se twemerewe kuba muri Sindagiza kugira ngo dutange natwe uwo musanzu. Arakoze Daniel. Madame Françoise, wumvise Daniel ko avuze ati nimutugereho rwose turabashaka. Yego. None muri komeza. Turiteguye uko twumva abantu bafite ubushake bw'uko tubegera, turabegera, kandi natwe tuba dufite ubwo bushake bwo kwegera abantu, kuko dufite igisika cyane cy'abantu bageze mu zabukuru kubera kwicwa n'irungu, kubera ubwigunge. Twumva dukeneye kubageraho ari benshi kandi tukahagera ari henshi. Daniel, rero urabyumvise, ngira ngo ibibazo byawe urashubijwe, nta kindi kibazo ufite? Yego, barakoze cyane, ariko bagere n'inaha rwose bahagere. Dufite abageze mu zabukuru nabo basananire kabisa. Bakumvise. Reka twambuke tujye kwa Bwana Bruce Pascal Niyongira, ikaze mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Uherereye he Pascal? Urabaza cyangwa uratanga igitekerezo? Igitekerezo nta bibazo bidasanzwe ufite, ahubwo igitekerezo cyanjye nagira ni iyo urebye wageze mu zabukuru muri iki gihe abantu baba bitaweho cyane, nabo ndava ku ruhare rwa leta kuko nibo mbona bagerageza kubikora, ariko abo bisa basanzwe abo bantu bikorera bo ntabo nkunda kubona. Nk'iyo urebye muri leta ho usanga nko buri kwezi ngira ngo niba sinzi niba byarahindutse, ariko nka buri kwezi buri murenge cyangwa buri karere kaba gafite abagenerwabikorwa bakunda kwita ba VUP, harimo n'abo basaza, abakecuru badashoboye gukora imirimo iruhanyije cyane ivunanye, bakabafasha kugira ngo nabo bagire ikintu bageraho. Ibyo ngibyo leta turayibashimira cyane, kuko ubona bagenda bita ku bakuze kugira ngo nabo basaze neza, kandi ugasanga koko birakwiye kandi ugasanga biratunganye, nubwo nyine atari bose bigeraho, kubera ko iyo urebye ku nzego z'ibanze nabo biba bihera. Ushobora gusanga wese babaye benshi, ugasanga wese yankunga bose ntabwo bageraho. Ibyo tukaba twasaba kuba twabishyiramo imbaraga nabyo bikagenda neza, ariko iyo urebye benshi cyane ugeze nko mu giturage cyangwa se no mu mujyi ku bantu bakuze, bakubwira akanyamuneza baterwa n'amafaranga babona ku kwezi, uturimo duto na duto babona tubaha amafaranga. Tuba twashishikariza n'abikorera kugira ngo bagire n'icyo bakora nabo bigaragaze nk'uko leta nayo ibigaragaza. Nk'urugero, urabona igihe Perezida Gasura mu majyepfo wabonye ko yasuye umukecuru amutera inkunga, umukecuru nawe ubona ko yishimye. Rero aba ari urugero rwiza no gushishikariza n'abandi basanga kugira ngo nabo bagire icyo bakora ku bijyanye n'abantu n'abo ngabo baba bashaje, kuko ni kugira aho tugeze ubu ngubu twebwe imirimo tuba dufite, tuba twarabyaye n'abo babyeyi, nabo nyine tuba tugomba kubitaho mu buto bwacu, mu guhera mu gihe bagezemo nabo tuba tugomba kubitaho kugira ngo basaze neza nk'uko batubyaye. Nicyo gitekerezo natanga. Murakoze. Urakoze cyane Bwana Bruce Pascal Niyongira, umunsi mwiza. Bwana Mugabo w'Ishema, twigeze kuvuga ku bijyanye na gahunda na politiki ya leta ireba abageze mu zabukuru. Nagira ngo udufashe gusobanukirwa mwebwe imikorere yanyu ikwira ite, ihuza ite n'imirongo migari y'iyo gahunda ugereranije n'ibikenewe muri icyo cyiciro cy'abakuze. Murakoze cyane. Icyo navuga ni uko iyi politiki mu kuyishyiraho twafatanije na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, kuko niyo
yayikoze, ariko kimwe mu bintu tubashimira ni uko bayikoze ariko baraduhamagaye n'abageze mu zabukuru baza kubigiramo uruhare, ku buryo ibitekerezo byagiyemo binajyanye mu by'ukuri n'ibyo natwe dufite. Kuko inkingi ya mbere ni inkingi ivuga ku bukangurambaga kugira ngo abantu bakiri batoya bakangurirwe gutegura izabukuru. Ikindi kijyanye n'ubwo bukangurambaga muri iyo nkingi ya mbere ni ukugira ngo abantu bakiri batoya bagire umwanya wo kwita ku bageze mu zabukuru, babasindagize kugira ngo nabo basaze neza. Inkingi ya kabiri ni inkingi ivuga ku bijyanye n'ubuzima buzira umuze. Ubuzima buzira umuze nacyo ku bageze mu zabukuru ari ibijyanye n'imirire, ari ibijyanye no kubona serivisi nziza zo kwa muganga bijyanye n'abageze mu zabukuru, kuko ni kimwe mu bibazo bihari bikomeye cyane. Kuko kugeza uyu munsi mu bibazo biriho ntabwo dufite abaganga b'inzobere ku ndwara cyangwa se ku byo kwita kuvura abantu bageze mu zabukuru. Ubwo bumenyi ntabwo tubufite. Hanyuma muri serivisi zo kwa muganga ushobora kuhasanga pediatri yita ku bana by'umwihariko, ugasanga maternite yita ku babyeyi, ariko kugeza uyu munsi ahandi henshi cyangwa se hake, mbabarire kubivuga gutyo, ntabwo ari ubushakashatsi, ariko hari za serivisi za geriatri zita ku bageze mu zabukuru by'umwihariko. Mu Rwanda ntayihari. Ubwo rero mu buvugizi dukora bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa by'ipolitiki ni ukugira ngo guhugura abaganga, habeho inzobere by'umwihariko ku bijyanye n'abageze mu zabukuru, ariko no guhugura abaganga bari mu kazi kugira ngo babashe kumenya uko bita ku bageze mu zabukuru, naza amubwira ye kuza kumubwira ngo ntabwo bavura izabukuru. Inkingi ya gatatu ni inkingi y'imibereho myiza ndetse no kubarinda ihohoterwa. Ibyo ngibyo nabyo ni murumva niho hazamo za gahunda bavugaga za VUP n'ibindi. Ubwo rero natwe tubigiramo uruhare. Izi serivisi za leta cyangwa se izi gahunda za leta natwe tuzikangurira abageze mu zabukuru, ariko noneho niyo habonetse uburyo ni bimwe duheraho, kuko Nsindagiza ni umufatanyabikorwa wa leta mu ishyirwa mu bikorwa ry'ipolitiki. Kuva itangira kugeza na n'uyu munsi hari ibikorwa tugomba gufatanya mu bukangurambaga ndetse n'izi gahunda zindi zose. Inkingi ya kane ni inkingi ivuga ku ivuga ku mibanire cyangwa se ku busabane hagati y'abageze mu zabukuru n'abakiri batoya, kugira ngo buri wese yumve inshingano ze. Abageze mu zabukuru bafite inshingano zo gusiga umurage mwiza ku bakiri batoya, abatoya bafite inshingano zo kwitegura izabukuru ariko no kwita ku bageze mu zabukuru nanone. Ibyo rero ni bimwe mu byo dukora byose nibyo dushyira imbere, kuko ntabwo ari politiki, ni politiki y'igihugu ariko ishyirwa mu bikorwa ryayo ireba buri wese. Hari inzego za leta, hari imiryango itari iya leta, hari abafatanyabikorwa, imiryango mvamahanga, hari ibigo by'umuryango w'abibumbye cyangwa se ajansi z'umuryango w'abibumbye. Abo ngabo bose turafatanya, ariko tukaba ari nako tugenda dukangurira imiryango. N'ubu ngubu tugenda dukangurira abageze mu zabukuru kugira ngo bishyire hamwe, biyegeranye, bakore amatsinda aho begeranye, baba bahuriye mu idini, baba bahuriye mu mudugudu, bagatangira amatsinda bakajya bahura bitewe n'ibyo bumvikanye. Hari abahura rimwe mu cyumweru, hari abahura kabiri mu kwezi, uko abantu babishoboye. Iyo bahuye baraganira, bagatekereza icyo bakora ku mibereho yabo, bakakora siporo kugira ngo nibura bakagira ubwo busabane, bakagira inama bahabwa, nabo ubwo bagatanga ibiganiro, bakagira igihe dukorana no kwa muganga kugira ngo babe babasuzuma ku bijyanye n'indwara nka diyabete, babona isukari, bijyanye n'umuvuduko, iby'amaso, kureba uko amaso bimeze, rimwe na rimwe bakabafasha no kubona indorerwamo. Ni ibyo ngibyo mu by'ukuri dukomeza kugenda tubahuza n'aho bashobora kubona ubufasha. Ntabwo twese tubifite, ariko turabafasha bakamenya serivisi ziriho, bakamenya ibyo bemerewe, bakamenya uburenganzira bwabo. Niba afite nk'ikibazo wenda cy'ubutabera, tukamurangira ba maje, abo ngabo ni abunganizi b'amategeko. Ni muri ubwo buryo mu by'ukuri dufatanya na leta, ariko n'abandi bafatanyabikorwa, cyane cyane n'abageze mu zabukuru, kuko bagomba gusobanukirwa uburenganzira bwabo. Uburenganzira umuntu ntabwo abuhabwa, arabuharanira akabugeraho. Ubwo rero nicyo tubakangurira, ariko cyane cyane binyuze muri ayo matsinda ay'urubyiruko, ay'abageze mu zabukuru, noneho hakabaho n'uburyo bwo guhura kugira ngo bagire ibiganiro.
ni muri ubwo buryo dufatanya. Murakoze. Reka tujye nanone ku murongo wa telefoni twakire bwana Ruhamya Raymond, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze. Komeza ikibazo, uherereye he ikibazo? Ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya. Yenda bitewe n'ibiciro uko bihagaze kunze ko nko mu rugero nko mu Rwanda, urabona ibintu bizamuka umunsi ku munsi cyangwa isaha ku isaha. Buretse gato Raymond, ikiganiro turimo wacyumvise? Nacyumvise. Ni kijyanye nuko umuryango witwa Nsindagiza ukora mu bijyanye no guhuza abageze mu zabukuru no kubunganira. Yego. Aha, ngaho bihuze n'ibyo biciro twumva. Haraho nagirango icyo neza kubihuza. Yego. Fashamye cyangwa ingoboka babahereza ya VAT. Ibintu kandi n'ibizamuka nta kintu babafasha kugira ngo nibura ibintu muri twa dufaranga dukeya bashobora kuba bakorera. Ntibyabunganiraho nanone. Ariko uyu muryango ntabwo nubwo ukorana n'inzego za leta, wo ukora ubuvugizi n'ubukangurambaga, ntabwo utanga imfashanyo niba nibeshye. Ntabwo nta kintu nyine babafasha kugira ngo nibura babeho neza. Aha, reka twumve ko hari icyo batanga. Baratwumva bwana mugabo w'ishema, hari icyo mutanga gifatika kijyanye n'ibishyigikira abantu? Dufite mu nshingano gusa nk'aba bari mu matsinda, hari abo tujya dufatanya, hari igihe tubona nk'abafatanyabikorwa iyo bari kumwe nk'iryo tsinda rikabona nk'amatungo. Hagiye haboneka amatungo, bamwe borora nk'inkoko, abandi borora ihene, abandi borora ingurube, abandi bagira utundi dushinga duto duto. Ntabwo ari ibyo dukora, ariko iyo habonetse nk'umuntu ugira inkunga yatera dufasha ayo matsinda, ariko ntabwo ari byo cyane biri imbere. Wenda no mu gihe cya korona ni urugero, iyo habaye ikintu nka kiriya, hari igihe tubona umuntu akavuga ati dushobora gutanga ibikoresho by'isuku, dushobora kugira ibindi twakora, ariko ntabwo ari byo dukora cyane. Kandi abantu bageze mu zabukuru n'ibyo turimo no kugerageza, ahari ntibatuzi niba twabikora cyane, kuko ikintu turimo no kongeraho ni uko abantu bageze mu zabukuru tubakangurira kumenya ko bafite ubushobozi bwo kugira icyo bamara, kurusha ko umuntu abona umuntu ugeze mu zabukuru agahita yumva ari umuntu wo gufashwa. Ntabwo bose ari abo gufashwa, uwo gufashwa arafashwa, ariko leta irabafasha nubwo nyine bagifite ubwo bushobozi buke, kandi na n'uyu munsi nta icyo wabaha ngo bumve byose bitunganye. Ntabwo rero ariyo nshingano yacu. Icyakora aho tubonye hari nk'umuntu wibagiranye, dukora ubuvugizi bagashobora rero kumwongeraho, kandi birakunda. Murakoze. Reka twakire bwana Nyandwi Abdul Hamid. Nyandwi Abdul, uranyumva? Ndabumva. Komeza igitekerezo, ikibazo. Ikibazo cya mbere nashaka kubaza, afite ikibazo gishika nka tubiri. Uherereye he Abdul? Ndi mu Burundi, mu Kayanza. Komeza. Akabazo ka mbere nashaka kubaza uwo mutumirwa kumengo kenshi iyo miryango ivugira abantu bageze mu zabukuru, kumengo kenshi icyo usanga naho ibavugira, icyo usanga umengira ikiravugira bamwe icyo usanga hanini ishyira imbere bajya abantu bahoze mu buzi bw'amareta, itavugira abaje abandi babirimiza umengo irabibagira. Hama akabazo kagira kabiri, nishanda mubaze ati baba bakorana gute n'amareta, ku mpamvu z'uko usanga kenshi nabo bahoze bakorera amareta iyo bageze mu zabukuru usanga hari iby'amareta abemerera hanyuma ntibabironke. Baba bakorana gute rero n'ayo mareta kugira bahimirize ayo mareta ashobore gutanga bijya bintu aba yaremere bajya abantu bageze mu zabukuru? Twagusanze twarutwa. Urakoze, reka bagusubize. Sinzi niba numvise
ikibazo neza. Hari aho yavugaga ati rimwe na rimwe ko usanga abitabwaho ari ababashije kwiga, abo mu byaro batageze mu mashuri cyangwa se batigeze bakorera leta, ugasanga bo barasigaye. Mwebwe umuryango wanyu nimusanganya? Murakoze cyane. Ntabwo nzi amakuru y'ahandi, ariko mu Rwanda hari uburyo bugeze kuri bubiri, kuko abantu bakoreye leta cyangwa se ibindi bigo mu buryo buzwi bafitanye amasezerano, barabitsa mu kigo cy'ubwiteganyirize ubu ngubu cyitwa RSSB, mbere ya Rike Sociale. Abo ngabo rero babona pansiyo mu buryo busanzwe, ariko noneho hakabaho icyiciro cy'abantu bakennye cyane kurusha abandi. Abo ngabo barimo kuvuga nibo mu kanya mugenzi wacu ngira ngo ni Daniel yavugaga, babona iyo bita direct support cyangwa inkunga y'ingoboka. Iyo ngiyo igenewe abantu bakennye cyane batabashije kugira amahirwe yo gushobora kubitsa mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize. Rero mu Rwanda abo bantu bombi buri wese afite uburyo abona ibishoboka, ari ubona pansiyo witeganirije, ari n'ubona inkunga y'ingoboka utarabashije kugira icyo abona. Reka noneho twakire Innocent Uwimana. Innocent? Yego ndabumva. Oui. Uherereye he? Ndikaho Bujumbura mu kasigara ca Bujumbura. Komeza rero duga ku ijambo. Icyo nabona ni uko bafata bajya bapfuye ubuzima busanzwe, yuko ubu batari ko boherezwa neza, ubu babayeho nabi. dufate nk'amahera babemereye nko mu bademobirize kugira ajya amahera baza barahembwa. cyangwa mbona yuko mu minsi yahera bari babemereye yuko bobongera agashahara, mugabo mbona yuko byarangiye uko nyene atagashahara mbona barose babahaye. Nofata yuko nk'abo bageze mu zabukuru yuko kuba barakoreye nk'igihugu bakabaha kajya agashahara babemereye kugira bikenyure nk'abandi nabo nyene biteze imbere. Kino fata leta yobaraba ikabashira hamwe ikabongera kajya gashahara bari babahaye. Ngira ngo urashaka kuvuga ibijyanye n'ubwiteganyirize. Bwana Innocent Uwimana, ndumva igitekerezo cyawe cyumvikanye. Aho ngaho mu Burundi ndibwira yuko wenda nk'inzego zishinzwe ibijyanye n'ubwiteganyirize arizo zaba zireba ibyo ngibyo. Ngira ngo abatumirwa bacu bo ku bijyanye n'uyu muryango icyo bakora ni gukora ubuvugizi. Madame Niyonsenga Françoise, abakiri bato akenshi usanga, ndashaka kuvuga mu bihugu byacu iwacu mu Rwanda no mu Burundi, batangiye kujya bakunda kwigana imico cyane cyane yo hanze, imivugire, imyambarire, imigenzereze n'imyitwarire. Ariko twabivuze dutangira ikiganiro yuko nko muri ibi bihugu ntabwo abantu bakuze bahabwa icyubahiro cyane nk'uko bimeze iwacu muri Afurika, ndetse hano iyo umuntu akuze aba asa nk'aho arangije ibye, ubwo akajya kurya ayo yiteganyirije. Ntabwo ari cyane nk'uko iwacu, ahubwo ariko agenda abona icyubahiro. Mubona mu guhuza ubwo busabane mushaka guhuza abakiri bato n'abakuru, uwo muco nk'uko iyo mico yindi navugaga yatangiye kugera mu rubyiruko rw'u Rwanda, uwo muco wo kutita ku bakuze cyangwa kutabaha icyubahiro muhanganye nawo cyane? Murakoze cyane. Uwo muco wo kutita ku bakuze cyangwa se wenda abageze mu zabukuru ntabwo biragera ku rugero rwo kuvuga ngo duhanganye nawo cyane. Ahubwo icyo dukora uyu munsi ni uko abo bageze mu zabukuru nabo tubashishikariza cyangwa se wenda tubakangurira kwiyumvamo ko bafite inshingano. Muri uko kwiyumvamo ko bafite inshingano,
nibwo bazajya bagenda bagerageza kugaragara, kumvikanisha ijwi ryabo, bityo bagamije gusiga umurage mwiza ku bisekuruza bigenda bibakurikiye. Tugerageza kubakangurira tubibutsa yuko bafite inshingano, muri izo nshingano akaba ari bwo hakorerwa ibyo bikorwa byose. Rero kuvuga ngo duhanganye n'uwo muco ntabwo nakwemeza yuko duhanganye nawo cyane, kuko abageze mu zabukuru bacu i Rwanda baracyafite umuco, baracyafite ibitekerezo. Icyo tubafasha ni ukugerageza kugaragara, ntibaniganwe ijambo, aho bari bakumva yuko ijambo barifite, izo mbaraga bazifite. Ni naho kiriya kibazo cy'urubyiruko rugenda ruvanga imico y'ahandi n'iy'i Rwanda kizakemukira, kuko ugeze mu zabukuru aho ahagaze akagira umuco wo gukangara, akagira umuco wo kwigisha, akagira umuco wo kuvuga ukuri, kandi akumva abihagazeho nk'umubyeyi mukuru, uriya mutoya azabasha kubyumva. Sinzi niba mbashije urabishubije rwose. Icyo narimbajije numvise ko ugishubije. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Ikiganiro ni muri Sanga. Turagenda tugana ku musozo, dushigaje iminota 3 gusa ngo ikiganiro kirangire. Bwana Mugabo w'Ishema Elie, akajambo ko gusoza cyangwa se umwanzuro w'ikiganiro. Hari byinshi tutavuze, ariko reka tugaruke ku cy'ingenzi, ubutumwa ufitiye abateza amatwi ijwi ry'Amerika kuri iki kiganiro. Murakoze cyane. Icyo navuga ni uko izabukuru ni urugendo, kandi twese bikaba bitureba. Icyo navuga ni ugusaba ari za leta, ari imiryango itari iya leta, ari abafatanyabikorwa, ari abikorera ku giti cyabo, abageze mu zabukuru ubwabo n'abakiri batoya, twese gufataniriza hamwe kugira ngo dutegure izabukuru. Ku bakiri batoya bamenye ko twerekera umuntu yitegure hakiri kare kuzatungurwa kandi byaraje abireba. Hanyuma abageze mu zabukuru bakomeze kwiyumvamo inshingano zo gutanga umurage mwiza, kandi be gusaza banduranije cyane. Hanyuma ikindi dufatanye twebwe twese, kuko biratureba, kandi by'ukuri nongeye no kubashimira cyane. Reka mvuge ngo ibitangazamakuru bitandukanye bizajya bikora nk'uko nguko namwe mubikoze. Murakoze cyane kandi turabashimiye. Bwana Mugabo w'Ishema Elie, ukuriye umuryango Nsindagiza, reka tugushimire umwanya watuboneye hano mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane. Murakoze. Madame Niyonsenga Françoise, ushinzwe ubusabane hagati y'abakiri bato n'abageze mu zabukuru mu muryango Nsindagiza, reka nawe tugushimire cyane ku mwanya watuboneye mu kiganiro muri Sanga n'ibibazo wasubije. Wakoze cyane. Murakoze. Nshimiye namwe mwese inshuti z'ijwi ry'Amerika twari kumwe muri iki kiganiro. Nshimiye na Cornelius ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kubagezaho aya majwi. Jye mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Turasubira mu kanya mu makuru, abundi ndagira nti Dr. Mash Production, Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika, ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli, ielewe.